شاعر و نویسکار میدیادی خلیل ال حیانا سیزده پرتوک نویسینه جبو امضایکرنا کتابین وی روژا امضای جات لدرخستن و دناف کتابین وی دا هم هلبست هم رومان هم جی گوتارنه خلقی دروژا امضای دا علاقه که مزن نشان خلیل ال دا شاعر و نویسکار جهاتی خلیل ال حیانا سیزده پرتوک نویسینه دنا پرتوکین خلیل elde helbest roman و گوتار هنه جبو داناسینا پرتوکین وی لپرتوکخانه گل آنافچه روژا امضای هات لدرخستن جباجار و نافچه در دوره گلک رای دار حسکرین پرتوکان و خلق هاتن روژا امضای خلیل ال لبردری پیشوازیا میوانان کر اول سالون درباره پرتوکین خوده آگاهی دان دهاتا کویچ فروتنا پرتوکانو ورجی جبو پرورده خوندکاران بی خرج کرن. Yani ev neziki 20-25 sala ad nivîsim. Yani ev kada xwe 20-25 sala ez xwazim ji bo xwendekarê me got çina medresa, çina mektebê mezin, çina üniversiteyê ji bo wana em dixwazin alîkarî were bikin. Yani çi karê got ji va kitaba werê em ji bo öğrenciyê xwe xerc bikin. Gelek insan hatin, gelek insanê aşiqê kitaba, aşiqê kültürê, aşiqê sanat heme hatin. Em hatna gelekî kêf xweş bûn. میوانان علاقه کمزین نشان پرتوکین خلیل الدا. تشتێکش هێناوی ناکێ هاتە تشتێکش هەرێ مێگرتن تشتێکش پشکایی ناکێ گرتنە حتا وەکە ئیرۆ ئیلهاما خۆشوانەکەی گرتیە و نویسینە چقاگۆ یازارێمە کتابە یاز بکە گەنجێمە بخۆێنە گەلک فەیداوی هەیە د برنامه ده helbestên خلیل ال جوالی خوندکاران هاتن خوندن. Ama bilin ki hep sizinleydi yüreğimiz. Celal Yakışıklı 68 saliye و لديار بكري هوستي ساعتان